sibai ule voin zulani somni pahni sangni le somni pakhat ninga ni ania voina mindat inkana CDF sipai pakhat athi voin zulani somni pahni chundar som pahni le mini som panga khan mindata terrorist sipai tele CDF mindat te anin kapa CDF mindat pasal tha kum somni mi salai hon om aboral ti hriat ani boral ta salai hon om hian jun niriat khan a Facebook a rambuai re nuwa democracy call eng alo her chuale hun tur hi ka mu thayangem o ti in karing hlel rum mai ti in alo soilok sa to ani tan se enhlia si khotlan mol bula piuso thia pol mi pakhat lu tan sak ani tan se township enhlia si khotlan mol bul ye u kaliwa motor kong pui kama tukin zulani somni pahni jinglam khan mi palubung ruang mu ania ani chu kangkale kong khua kaipuya inti piuso thia pol mi le sa ti hriat ani tol chung mi pakhat chuan ani hian military council sepaite hna report a pechina aming chu kaipuya tia hriat lar in la huai sarve tak kangkale kong khomi ani alu an tan saka atak sabung sang mu ani aruang chu bong tolalira phurho ania sipai motor pathum po an ombok ti in asoi thata kaipuya hi military council sipai hna chanchin pechin dalan ani thu khochung mi te chuan an soya in thana a thlen hnu tukin jinglam dar som le chan vevel khan kankale kong khonhai waya military council sipai te chuan silai an met puaka khochung an dapa chumi hnu a kanthuma kempa an kirle thu hriat ani KNU Brigade 5 the control area Muto district chunga niriat kalta chung khan tum somni pakua in kana thlenga military council somni paruk thi in battalion commander telin mi somthum panga in hliaman tuar Karen National Union KNU Brigade 5 the control area Muto district Phapuna Zulani sompanga atanga ni somni pahni niriat chungin terrorist sipaitele BGF te in kopchu Karen National Liberation Army KNLA Brigade 5 tenen tum somni pakualai in kapin terrorist sipailama mi somni paruk thi in battalion commander telin mi somthum panga an hliam thu KNU tu le media tarlan ani he in kana hian tual chung mi pakhat thi in terrorist sipaiten haral thuam liana khochung an ka awangin loi panga an thi thu hriat ania KNLA lama thi le hliam te ro chu tarlan ani lo thung ani Wellet Township USDP party organizer pakhat ka hlum ani Second region Wellet Township Kamphiu Kholom Yele Mokhua USDP party organizer pakhat chu tukin zulani somni pahni jingdar kovel khan Mandalay Michina Inkar Nyongpin pu khua lungherna bula ka hlum ani an ka hlum tak hi kumsomli pangami vel usam molin ania Yele Mokhua USDP party organizer ani thu tolchung mi ten an soi kan khua military council sipaite an local lai khan la play in an lam hawa school hontir po khan admission ti du lo te chu man an ni ang tia votu ani mita mutu te soidan chuan kara tangin voiriat vel an kap ti in tolchung mi pakhat po in asoi ani Welle township hian July ni sompanga po khan hetil thanna atanga hlavak lo titseng khoa military council taruat venglal tha alo ni to a tun hi mi pahni an thana ani mukong khoa MNDAA Polin military council sipaite kap Sian state marlam Muse township mukong pansai khwale namho khoin kara military council sipaite in kulchu Kokan Myanmar National Democratic Alliance Army sipaiten nimin Zulani somni pakhat chundar som pakhat vel khan an kap ti hriat ani nam ho khoa military council sipai LIB zathum som pangale IB somni pakuaten sipai kem siamin anin kulho awangin MNDAA sipai te chuan an kapa ma se thi le hliam anom thu ero hriat thai alani lo Zulani somni zandar kovel po khan Kangmoin khobola military council sipai te chuan police motor mangin ral thuam che khol tuma an phurlain MNDAA lamin lambunin an ka boka sipai lama hliam anom nual thu hriat ani tun hnai hian Sian state marlama military council sipaiten ral thuam le force lam an laklu belzela in kana po athleng de urang bok ani Suebu township Kwenseng khoa uten chu military council sipaiten an kaplum Second region Suebu township Kwenseng khoa uten
military council sipai ten ni zana an ka hlum thu Swebu entertainment in atar lang tual chung mi pakhat chuan zandaruk vela sipai ho chu ron lutin in andapa an ron lu tirphat atangin silai an met puak ngala khonung lam kata kong atangin konsei tlang kholama an kala sipai motor panga vel ani konsei kho atanga kalzel chuan min de kho apo a zandaruk le achan ve vel ani arin om an ron lu lain khochung mi pahni hlau tlan chia chu an audinga pakhat chu bokhopin aban aphara pakhat jok ero hlawa tlan chhajui chu an ka phlumta ani an mi ka hlum tak chu tol chung mi u tengtin jil lei tia hriat ania arwang chu tukin jing daruk le achan ve vel khan mu ani ti in Swebu entertainment a report ape ani khochung mi pakhat chuan konsen khuwa chimlam min de kholama bai ka tlan chia po antama chung ho chu sipai ten motora u min an kap zui ti in khetet media a hilbok ani kachin PDF in kamain kholuna geta military council sipai pali bomhlum Kachin State Monghin District kamain kholuna get bula military council sipai te in kulchu kamain PDF 10 voin July ni somni pahni jingdar sarivel khan an boma sipai pali an thi thu riat ani thil chendan kim chang le hliam omza chu chiang taka riat thai alani lo mu ko hiye puweng administrator ka hlum ani Mandalay region Mukowa military council teruat ye puweng administrator usan luen chu tu ti ria lo mi pathum ten silain an kap ti in veng chung mi te hne atanga riat ani ye puwenga usan luena ina nimin July ni somni pakhat lailam darli le achan vevel khan mi pathum kalin silain voini an kapa adin hun kim chang ero riat alani lo ti in tual chung mi pakhat chuan asoya atir chuan usan luena in chu lungin an voma alo chuak chu silain voinga an kapa an tlan chengal an ka hnu darkar khatvela police lo thlangin ambulance in damdoi in an panpui ti in asoi July ni som pasari po khan usan luina in bula bom alo puak to ti hriat ani Swebu a police karin leifrem su in police pakhat thi Sakai region Swebu khopuya voin July ni somni pahni tlaidar level khan terrorist sipai te pol police chuanna karin lei asuta wangin kara chuang police pakhat thi in mi pahni in hliaman tuar thu tual chung news Swebu entertainment a post ani police pathum ta hi atir chuan sut anni ti in thuthang a omna a rui chungin chaktakin kar hi an khala lei frame an suwa amuna police pakhat thi in pakhat chu mu luya a in vor chuaka tun thangin zon mu ala ne lo pakhat po in hliam atuara kar malam chu a che sob vek ti in an soi police thita le hliam tuar te hi ambulance a phur ani to a tuya tata hi zon mek ani thu riat ani Mukawa activist uso thia fanu upazok maten Sunday so chu zela covid kai Mukau khoa politics lama in mang activist ku so thia fanu upazok lo college cha final zirlai maten Sunday so chu tan ina covid-19 kaya au mek thu apa in asoi ku so the chuan ka fanu chu zel chunga covid si kain au meka amamo damdoi lama enkolna engma pek anilo chu wangin ka fanu I hun top thlengin dictatorship hi dozelang che o ti in a social paisa azia kani muko khuwa sipai thunai na hado dal tu ku so the chu military council sipai ten man tuma an hmulawa wangin anu puile afanu te pani chuan mana ma se afanu no pangjok kumngami chu cholkar ni nuwa an chuale a anu puile afanu upajok chu kumthum chung zel tang turin an chung thu rel ani min kina dan lawa sipai man tang mai se pakhat chu a in enkol phalsak ani lawa wangin athi min kin police lock up a in enkol phalsak lawa wanga thita chu phua cho min kin municipal committee chairman lui ni in military council in dan lo le diklo taka an man ani achung ta chuan ni ni kalta atang khan damdoi ina in enkol an phalsak lawa min kin police station lock up a athita ani tukin jing khan aboral te in an soi phua cho min kin municipal committee chairman lui hi zunthum nei ni in a zunthum sang lutuk damdoi in lama in entir adil na chu police thunai tu ten anram ti saklo ti siat ania military council sipai ten section zanga panga bi mangin anmana thlaenga mazat an hreng to ani Sun State chaklam chaintong khopuya nimin July ni somni pakhat khan ruana satak asura wangin namkhin lui aliana
chen tong khopuya mi puiten har sanna antok mek ti hriat ani renguna artui pum khat chenga in zuar vain zulani somni pani hian renguna flanel box te chuan pirota mahamiang traffic point bulloka min aw hlaya boipui artui pum khat chenga in anzuara mi pakhatin cheng somnga man pum khat zel alai thaya chu India poisa chuan cheng hnele duli vel ani hetia anti chan hi taksa hrisel na atan le covid dam lote taksa ti chakna atana thatak artui hi min aw hlayan sumdon nan man atum ti hriat ani awang ni in an soi in lu aman pek tur nei lo kong sira lo trap mai chano pang tan pui ani rengun tin kan chuna in lu aman pek tur nei lo awanga an chuatir an nu le paten an chua san tak mai chano pang chu mitom ngai ko pu tu le bordara omten an tan pui ti hriat ani ko pu tu chuan anu kuta kan da to a anu fatan anin lu aman thlathum tan noi khale singriat kan pek sak to a tuna anai in turba ka an man chop tur po kan pek sakti in social media atar lang ani thudang ngai thlang ma in tahan kalimio le achewel chanchin lo ngai thalok ila nimin zulai ni somni pakhat khan kalimio huam chunga covid-19 wangin mi som pariat an borala kalimio christian thlan mola mi panga vuiliam anni kolkul covid-19 center atangin mi paruk andam chuaka zulai ni khat atanga ni somni pakhat kalimio huam chunga thija chu mi zali somkwa paruk anni tukin tahan bazar kongkam vela mi an tamsot hlea mas vualo po an omnual khothen omatanga thlaina zuar an tam tial tiala chohnulam thlengin mi veiwak an thanem hle bazar chevel inador kaipo an inhong nual ti hriat ani nimin zulai ni somni pakhat khan kalimio airport a thlo thaina tumthum zet atum ti hriat ani zandariat vel khan satom kongpui chho tahan ni chia tei chho thlengin silairi voisomnga chuang hriat ania tukin zinga dan pa ngai takin mipui an veiwak ti hriat ani vaina tangin na chang healthcare center chuan covid-19 swab test mi pakhata cheng sing khatin an test thaya thildang po atul anga tanpui turin anin huam thu hriat ani zuni sompalia tanga kharto khampat bazar chu vain zulai ni somni pani sangni le somni pakhat hian honle ani thu hriat ani tahan thil ret tlem lotar lang ila voksa buk khat cheng sing khat atanga sing khat le sangni bongsa buk khat cheng sing khat sangli atanga sing khat sanga ako chung cheng sangriat a ir cheng sing khat atanga sing khat le sangni arsa zo ar hi buk khata cheng sing khat atanga sing khat le sangni broiler ar ni somli panga ar buk khata cheng sang rukatanga sangriat layer ar buk khata cheng sang rukatanga sang sari uisa le kelsa hi buk khata cheng sing khat atanga sing khat le sangni ani tlang pui kuwa hi khorli a cheng zani ani tlang puya petrol galon khat cheng sanga ani thudang lo ngai tha ila Asian Times a thuziak tu Professor Mary Kalahan in Soifia tun hnaya Asia Times a thuziak pakhata Myanmar ram chunga mipui maktodoi somruk pali achan ve 50% ten covid-19 shi kain mipui maktodoi somatanga sompanga thlengin anthi pui thaiti thu chiar tu ten ngai venle thulau om tak ania soizui po a hlo hle ani hemi chungchanga hian RFA chuan P Mary Kalahan chu azo chiang ta a ani chuan he ka thuziak hi tual chung media pakhatin ale lindana ka soitum omzia aphok fu chi alawa ka soitum tak jok chu Myanmar rama covid awang le thunaina pongla ka wangin kumnga atanga kumza chungin Myanmar rampuma mipui za a somni panga velin an chiat pui emo an thi pui don ka tina jok ani sipain thunaina an lak nuwa healthcare system zongjong atla chedeu veka development lam tu chia in Myanmar mipuiten an chan ai le an chan nge tur ham thanna engma an mu to lo na te khai khomin ka soi ani Myanmar rama TB na na vaite ta na damdoi le enkol na man ruwa cholot tu supply chain network chu tluchemek thaidin huna om sareng to a tuna chuan damdoi in le clinic lamte po in dan pa ngai agin in enkol na an pe thai to lawa TB zunthum thisen sang lung thalo na na nei te le thin kallama thatlo na nei te covid ba ka boruak in thlak thlenga halo om thin dengi nan na vaite thlengin tuna khoya nge anin en kolta kang ti chu ngai tua tham le din hun lo om tak ani he thuziakin atum ber chu
ahun laya thunai tu sarkarin ati tur diktak ati lo chuan anua har sanana sajok athleng don ti hria tir tumna ani Myanmar mi puite rigrap tumna lam ani lawe tia soifia in achang ani Myanmar sipaite Russia in tanpui don Russia chuan Myanmar tan thlo theina le indona man ruwa chi sang sang a hral chhuwa don thu Russia ral thuam thon chuak tu mi poimo tak chuan July ni som pakhat khan writer news a atar lang thlo theina phur thei chin ral thuam chi sang sang puiboman tum thu le mani loka min aw hlaya Russia azin tumin Myanmar ne na thuk takin anin dor thu Russia defense minister chuan asoi Myanmar hi Southeast Asia a Rosoboron export ral thuam hral chuana company a khar chong tu ber ania Russia thunun space le ven himna Rostec corporation tenen an in mel hriat thu an soi Russia hian mi sang chuang rarel dan zirtirin military academy choi moina an hlan nual to a khothlang ram te chuan ming thupin ral thuam an hral chuana lama Myanmar le Russia te chu kumkalta atang khan an vulian thur thura human right veng him tu te po chuan Myanmar military ta na Russia ten phal taka ral thuam an hral chhuwa thu a hian dem an hlo hle ani General min aw hlaya fa pa enkol kan taya damdoi ina positive mu nual ani Rengun Hlain Township pi kongpuya om kan taya hospitala na thoktu mi somli vel chu COVID-19 sikai ni in damdoi ina na thoktu pakhat chuan RFA ashil mundang atanga hadam lo pante zinga mi panga an thi to a puanzar an phal lo thu hriat ani heng positive te hi doctor le apuitu te ba ka na thok dang te ani nuala damdoi ina in khung sang le home quarantine te anni July ni khata tang khan driver mi pasari te swab test lak ania mi panga positive mu anni quarantine center a dan hiloma anua positive an tamchina chuan damdoi in chonglina khungsan anni chungte nei te chuan ina an hotira hostela omte chu hostela an hotir damdoi ina hian enkol zui anom san lawa engma min ngai sak to lo home quarantine omte hian thuron le engtia in enkol tur nge ti po kan selawa oxygen po min pe hek lo kar kha chung chau cholhun min pe a anua kal lo chu thalo atanga kat tur an ti boka kantaya hospital hi ramchang kang level adin kal le lung enkol na big ania tuna hian na thok mi zani vel anom nia siat ani damlo mi somni pali enkol mek ni in apon lam atanga pantu po ni tin mi somsari vel anom thin COVID-19 wanga thi tarmi panga atang hian kan in hnoi pher nol to mai thayani ti in asoibok nurse le apuitu te ba ka damlo mi panga te chu positive mu ani to a upalam le damlo ten oxygen atul anga ti le positive anom ngai ti po kan thelawa thoktu ten an soibok silo lift ta te hian kan in von tom vek sia damdo in hi khar turamoi chu ani he damdo ina hian nikar thlakin na thoktu te an duty thina overtime an mudon lo thu an soya bom an tipu kang ti kan hlau box sia damdo in pona sipaite an duty ti kan senoka kantaya hospital hi chongrian ni in kumsang ni le sompanga khan sakzo ania asakna man ruale bungrua te hi US dollar maktadoi zali le zasari vel inkar ani rin ania kumsang ni le somni pakhat khan general min aw hlayan ahon kha ani tuna putlonga chakchuak thuziak lo ngai thla ila covid shileng in Myanmar sipai mun pui atuam meka ni tin sipai somthum vel an thithin military council sarkara health and sport department thu chua chuan an sipai tele an chung te chunga covid shileng in atlak buak dan chip chiar chu tarlang kherlo ma se social media rin tlak tam takatangin sipai mun pui sang sang army regional command headquarters battalions le unit omna mun Mandalay Nepiro Rengun le molemian khopuya chuan sipai le an chung te chu shileng awangin annam lo nuala chungzinga chuan officer lian tak tak general chin le commanding officer tam tak po telin oxygen khopkham lova khumbetin anlet phengphung to reng mai ani he thubo sailain police hautulian ber commander in chief of police le deputy minister of home affairs Nachel Telbok lieutenant general tan hlayale anupui pi khinti rawin chu nepido khopuya sipai damdo in lian ICU a covid-19 vein anhun nung an mangmek ani monste chunga Myanmar chimlam khopui molamian khua sipai mun pui ber Southeastern Regional Command Headquarters chu tlopo thailawa khua khirtlat ani toa
an hung chunga hian covid shileng hian an sipai chung tin deuh thaw a atai dar to ti hriat ani chumi hmuna commander Southeastern Military Headquarters mo phurna chelmek General Koko Maule anu puipo COVID-19 hian nasatakin atlak buak ve mek ani chu General nupui chu an comment chunga sipai damdo in pakhata kalin hospital tan tanpuina poisa pe in akala in athlen nu reivak lawa akhu asik ta charchar tamaya tanpuina avahlan tak sipai damdo in enkol tu sipai doctor colonel takngial po chu covid shilengin aman kai to ti hriat ani chu sipai damdo ina thoktu te zongjong chu anua coronavirus an kaile kailo ensin vek anni towa sipai doctor pani ti lo chu tuma himdam anam to lo ani pi berin avakai nge nia chu damdo in atangin pi ber hian akai chongjok ti po soithiam ahar hle mai military hospital chu tuma tlopo thailo turin lockdown mia ani towa anmang angin an thabar ve hle mai Kachin state michina khopuya Northern Military Command Headquarters mun puya po an ho tu pa ber Regional Commander Major General Metai Uchu aruk te in rimshelo le khosik sersarin July ninga vel atangin alo om toa inti pachang chungin ahna athul du chuang lova ma se COVID-19 alo positive rang hi alo nia abul hnaya om reng thin a PSO le a PHU akai dar der toa tuna chuan medical treatment la in ain enkol mek ani rengun khopuya tanga hlavak lo KM Zavela om pago khua hian sipai manro lamchi silai le amu chi rang sang siam na mun number 3 Defense Industry Military Factory oma chuan omna complex chunga po civil sipai technician zathumvel chu coronavirus free kaidarin an positive veka ni somni July thlenga hriat thaichina chu factory a thoktu mi pakua an thi toa pon lama in enkol an phal saklova factory chunga damdoilam in enkol na mu mal aum si lawa wangin tun thlengin an din mun hi akhir hle a ti chungpo in positive ti hriat chian sipai de chu an na thul an phal sak chuang lo mi pakua zinga pani chau hi thi angin an ho tulian te hna report an pe a COVID-19 wang nilovin zungol vai alcohol abuse wanga thi angin an la chin sia zui ti hriat ani sipai medical officer pakhat soidanin Mandalay Military Hospital a chuan sipai chung ko somvel chu an chung sungin covid wanga mual liamta an om to a chutianga thizel tur an battaliona sipai chung kwa engamazat an la om mek ani ati damlo din mun der thong zol te chu sipai damdo in mun pui omna memio le mai thela kho a an rifar china dam chuak tura beise om chu an wang hle thung ani ati chu sipai doctor vek chuan sipai family zongjong kan test vek thai si lawa no pangle thalai lam chuan dam kho chuana chance nei tamma se upalam tan chuan andin hun soi chian thai ani lo atibok sipai family zinga damlo zongjong damdo ina kan admit thai si lawa ina hian in khung sang ula damlo zual oxygen mamo chau local turin kan shil top ani atibok rengun khua mingladon township a military medical nursing school po chu khari ania zirtir tu le nursing cadet tamjok chu corona shileng hian atlak buaka wangin an vain an damlo veka an khongai thlak tama jok ani mingladon sipai damdo in munpui Defense Services General Hospital khumsang khat lengpo covid damloin an lo khat veka covid vai niarin hlel in entira local te chu mani bareklama ni som chung in khungri turin kan tia tlema zual deuh te chu damdo in hol vela ani thum kan da ranga rim an hriata an khua asik to lo hnu chuan kan hotir zel thin ati Myanmar now bedia chuan COP Council spokesperson chu sipaiten COVID-19 shileng antordan kim changzo tumin phone mangin biak pongial antum thin takna a biak po hlai thai ani ri lo ani National Unity Government NUG Sarkara Health Minister Ozo Waithun chuan sipai family member tamjok hi thuak thol tak nei emo ti mai tur an ho tu te ruaman fello taknena an enkol na hnuaya shileng hi an la turna sadon chau ani mel ala ti chau bokani oxygen gas hi sipai hmuna le civil damdo in pi alama mimal rivai dam loten an mamona an phus zo lawa chumi a chapa sipai ten oxygen siap chona hmun te chu khuwa khirin asem dan kathudune an la ti zel box sia dam lote ma khuwa hi athim hle ani chuti mek lain sual sipai lalpa Commander in Chief Min Aung Hlayan an thupuan darna ber MRTV4 le MWD atangin karkalta khan oxygen man tura alungai thlak lova
oxygen mangin politics lo invai vir su atile ngala engle khole military council sipai sarkar hian covid sileng laka Myanmar mi puite chu soilo asipai te takngial po a enkol theita lo chu ania damlo enkol chu soilo siven na po ala ti thei si lova Myanmar ram hi coronavirus outbreak anti sileng in rampum atom takngial don ani atlai tak ma in angai na sia mi pui sarkar tha kanwa momo vele ti in azia kani angai nom hle mai ole khati zong kha voina chanchin thar kan ngai thak theide chu ania ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye